من بحثا وی کسی کو برلین هاتیه کرنکر گرتن کر کامپا هول خطرترین تماشوان اینجا مزنترین جهه کو مالبات داعشی لیدمینن يعني حساب كن لو الدنيا وكا كامبا هول نها جهكي ما ترسيدار خطر تنيا لور جنو زاروكين داعشي بخوجي قرتينا يعني اگر تي بيراوه بينم اگر ناي بيراوه بينم بيراوه دا اداره دا 1019 دا هجمارا خلك ويل كامبي تشقاسبون يعني قرتين داعشي بسوجي داعشي كسين كاتبنا قرتن هفته هزار كسبو يعني هفته هزار کسی سوژدارین داعشه لکامپا هول گرتیبون کامپا هول کامپا کل روش آوای کرسانیه یعنی گرتین سوری تیدابون یعنی عراقی تیدانه یعنی بیانی تیدانه نها چی هجمارمان مثلا هفسرو که اوفیسا کاروبارین کوچبران لروش آوای کرسانی شیخ موسی احمد جرودا میره دبیجه هجمارا وان داکتیه جه هفته هزاری داکتیه 25,000 يعني ورن سر في فيديو لا اجوره بتفاصيل بداتاي بيجم كان روش لور تشاويا لكامبا هول نها حفت حزار وسد وسي وحفت مالباتين سوري عراقي وبياني هنا هجمارا وان شقاسه 25,000 وسيسد ويك كسن حمو بالسوجي داعش قرتين البدرين جوان سر جرافيكي وندبينن 4,139 مالباتين سورينا هجمارا وان شقاسه 15,021 کسن 1,127 مالباتن عراقین هجمار وانجی 4,000 ليه؟ افتشتكي غريبة بنيرن من بحث اي سوري كر بحث اي عراقي كر بياني جوان ولاتن اوروبي جوان ولاتن روجافا چقاس چونه بونه داعشي لوي كامبي چقاس كسنه 6,000 جنو زاروكن داعشي ين بياني لكامبا هول قرتيناش خورا حساب بكن هجمارا كاسين كوش درفا جوالاتين اوروبا هاتنا بونا داعشي چقاس هجمارا زيدا هم سر ويجي في جرافيكي دبينن افبو دما كو هسده ده سالا ده 2019 ده ادارا ده 2019 ده داوي باجار داعشي داوي كلها داعشي باجارو که باغوس کنترل کرد اجدست داعش درخص ادی به هزاران کس چون د کامپا هول دا هاتنه گرتن یعنی پرانیا کسی کل کامپا هول نه گرتینه جباغوس چونه وی داریم وی دمه لناوا کامپا هول 17,000 کس بون 20,220 مالبات سوری بون وی دمه هجمارامان چقاس بود در دور 31,000 کس بون 8,706 مالبات عراقي بون هجمارا وان چند کس بون 3,367 کس بون بیانی چند کس بون 11,000 ویدمه یعنی 2019 هجمارا گرتین بیانی داعشی 11,039 کس بیانی بون ویجوارا بیجن بری کو اف گرافیک بچه ولاتن بیانی یعنی اوروپی ناخوازن وان ببنجم خواه دبیجن نه چقاش مدور بن اوقاس باشه نها حتی نها چرا سریع که چرا نویس وان گرتی داعش را نها تیدیتن